cia uteti waigwa ikirungwo o ta muteti umwe akiuga ciikire mahuri noti ngoro ikue na mugoto noti muhindo nigetha riria ciaritoha utwike no itigaguthererie ta mutwaro ni rowe kwenyitirira mareru ni amu ateti ni amwe utiganu wao ni nyota wa kiria marona uteti ni ucio. Thikũ ĩmwe tu thutha wa Gideon Moi kwiyeheria kihitahitano-ini kia useneta wa Baringo na kuonekana thingira-ini wa iregi acereire President Ruto, riu nake Ruto ni agenire nginya Kabarak kwa family ya President Moi guthimindira ndugu iria ironeka ta ikoretwo igicario kwa ihinda. Mucemanio wa umuthi Kabarak kwa Moi uma wa mwanya hari arumiriria kiama gia KANU kwaririria uria makurithania wira na thirikari ya William Ruto. President agikinya gutetera ndugu ino na makiria kuonania gathavari karia marutanitie na utongoria wa Moi. Mimi ndio tumeongea na my brother Gideon Moi na tumekubaliana na yeye anisaidie tupange mambo ya taifa letu la Kenya. Kenya imechelewa miaka nyingi. We are not supposed to be a third world country. Na ili tuweze kusukuma mambo hiyo ya maendeleo, mimi nimeomba ya kwamba I need more hands. Thiini wa gikaro kia umuthi, President ni ataririe ati niwe wathingatira Gideon Moi marutania wira. No undu uria urari murito ni kuria makwanirira iguru ria agreement ino na uria Kenya makumiyukia. Mimi nimejileta hapa mwenyewe na mimi nikuje niwaeleze tunataka, mimi nawaomba tutembee hii barabara pamoja. Tuunganishe nchi yetu, tuunganishe wananchi, tuweze kuhakikisha kwamba tunabadilisha taifa letu la Kenya. Agitariria gitumi gia kwiyeheria kihitahitano-ini kia useneta wa Baringo, Gideon ni ahimbiirie utana wa President Ruto wa gukinyaniria maundu maria matigitwo matarikiriirie, akiuga arathikiire Ruto tondu ni mutongoria wa bururi. Ruto akimuhaka maguta na kuga kioneki kia bururi nikio kiratumire amucarie. Mukubali ili sasa tuwe na formal engagement kati ya KANU, sindio? Ili KANU sasa iwe part of the government of Kenya. Nigikaro kironeka kuhariririo hinahi thutha wa aikari ya Baringo na arumiriria kiama gia KANU kururungana muthenya wa ira mena maruru thutha wa Gideon Moi wa gwikinya wabici-ini cia ABC kunengerana maratathi make undu uria uramarakaririe na njira nene kuona ni maramunyoteire. Ino ikioneka gukorwo iri ndama yake uteti niguo Ruto ndakagie na ung'ethaniri munene gwake mucii. I'm very happy and delighted about the fifth president. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Maina Kĩhumo.